ስክሪኑ ይታይሃል? አዎ ይታየኛል። ይታየኛል ይታየኛል ይታየኛል። ይታየኛል። አዎ በጣም ጥሩ። ዛሬ አማርኛ አረፍተ ነገር መስራት ነው የምንለማመደው። አሁን we will practice Amharic sentence building አሁን እና I will tell you a verb like መንቃት and its meaning to wake up. Then I will give you English sentence so you will translate it. አሁን ለምሳሌ you will change it to in the past but it is in the past tense. Okay, very interesting. I like this. እሺ አሁን መንቃት ማለት to wake up ነው። It is about our daily routine. You know, we will make sentences about our daily routine in the past tense. Yesterday I woke up at 12 and a half. መንቃት means ንቃሁ ጎበዝ። so it means ትናንት ንቃሁ ትናንት ንቃሁ ቤ አንድ ሁለት በአንድ ሁለት አንድ ግማሽ አንድ ግማሽ። ጥሩ ነው ጥሩ ነው። እሺ ቀጥል። እሺ ኮንቲኒው። ጨረስክ? yesterday I woke up ጨረስክ? ጨርሰሃል? ገና ነው። ትናንት ነቃሁ በአንድ ሁለት አንድ ግማሽ። ግን ግማሽ ልክ ነው ግማሽ ችግር የለ አርምሃለሁ። I will correct you. I will tell you the exact word later. ግን አሁን did you finish this sentence? So instead of ግማሽ it can be ሁለት አስር ሁለት አስር ሁለት ስምንት ስምንት ስልሳ not ስምንት ሰላሳ ጎበዝ። Oh my god. Okay. ትክክለኛውን ልንገርህ እዚህ ጋር እንዳደነግጥ ግን ይሄ ነው ትክክሉ። yesterday ትናንት I woke up. You will put verbs at the end in Amharic most of the time. ጎበዝ። ስለዚህ I woke up ነቃሁ at 12 and a half 12 ነው። ይሄ 12 እንደዚህ ነው የምንጽፈው። let me show you how we write it. 12 12 ሰዓት። ስለዚህ ቆይ ይሄንን ቅንፉንም ላጥፋው ይሄንንም ላጥፋ። አሁን በአንልም አሁን ላይ there is a preposition ላይ ላይ በነገራችን ላይ በነገራችን ላይ ስለዚህ ላይ means here at and ላይ be is not using like በአሁን ጊዜ something like this. But we don't use it but here, but it is also useful in another context. But here we use lie, the preposition lie. ትናንት 12 ሰዓት ተኩል ላይ። ተኩል means half. half past. አሁን ትናንት 12 ሰዓት ተኩል ላይ ነቃሁ። አሁን ያንተን እኔ ትናንት ነቃሁ በአንድ ሁለት አንድ ግማሽ 10 2 30 ጎበዝ። እዚህ ጋር ደህና ሞክርሃል። አሁን ይሄንን ምንድነው የሚያስፈልግ? ራት አረጋለሁ 12 ከዛ 30 ደግሞ 12 ከ30 you can add and it will become perfect. 12 ከ30 ከዛ you will put the verb always at the end. ነቃሁ 12 ከ30 ነቃሁ። You can put a preposition here in the middle before the main verb. 12 ከ30 ላይ ነቃሁ። ከዛ you can delete this
except the adverb ትናንት 12 ከ30 ላይ ነቃሁ you don't need to mention ሰዓት here 12 ትናንት 12 ሰዓት ማለት ትችላለህ you can say like that but you can go without ሰዓት too ትናንት 12 ሰዓት ከ30 ላይ ነቃሁ this is complete but you can also say ትናንት 12 ከ30 ላይ ነቃሁ ማለት ትችላለህ ማለት ነው ጎበዝ ትናንት 12 ተኩል instead of sometimes instead of saying ከ30 we use ተኩል ተኩል አዎ ተኩል 30 means ተኩል ምንድነው half past means ተኩል in Amharic ተኩል half past half past ግማሽ in which context is used when we are talking about time we don't use ግማሽ we use ግማሽ to say half like when we measure something liquid or እንትን የሆነ ነገር ማለት ነው ስንለካ እሺ መነሳት by the way the difficult part is conjugating the verb መንቃት into ነቃሁ but it is easy for you because you practiced Amharic verb conjugation by the way እንኳን ደስ አለህ እሺ አመሰግናለሁ አንተ ትንሽ ልጅ ወለድክ አዲስ ልጅ ማሻአላህ አመሰግናለሁ ወንድ ሴት ናት ሴት ናት ምንድነው ስሟ ማን ነው ስሟ ማን ናት ስሟ ማን ነው because we are talking about her name so we treat her name as masculine ስሟ ማን ነው ስሟ ሁዳ ትባላለች ሁዳ ትባላለች ሁዳ ኢትዮጵያን አረቢክ ነው ሁዳ ትባላለች means she is called ሁዳ ምን ማለት ነው ሁዳ ማለት the straight way ማለት ነው the way of God the straight way that leads to straight to Jannah ማለት ነው my daughter's name Jamila ጀሚላ ማሻአላህ ተመሳሳይ አረቢክ ጀሚላ is beautiful ጀሚላ beautiful ጎበዝ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ይላል Allah says in his Quran فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون those who follow my guidance ማለት ነው Allah's guidance huda or Allah's way huda guidance guidance by Allah guidance Allah say in Surah Al-Baqarah those who follow my guidance will not be fear or will not be sad ይላል ስንት ልጆች አለ አንዲት ብቻ ስለዚህ new married yeah አሁን after 4 years mashallah waited so many times yeah in the previously in the past year she was pregnant but there was a problem with the baby so she aborted one time ያለ ነው ኢንሻአላህ ያለ ነው እሺ ሌላው ምንድነው አሁን you practiced Amharic verb conjugation before so to change መንቃት to ነቃሁ was very easy to you that is a good thing አሁን now conjugate መነሳት then I get up I got up in the past we are talking about past I got up immediately
ነሳሁ ነሳሁ ጎበዝ you add ተ you said ነሳሁ perfect this is perfect but almost perfect you need to add put ተ first you need to put ተ first ተነሳሁ 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 ስለዚህ now you will put ተነሳሁ at the end of the sentence እሺ ኦኬ ተነሳሁ then I got up immediately then ማለት ምን ማለት ነው then በኋላ then ማለት ከዚያ ማለት ነው ከዚያ ተነሳሁ ተነሳሁ ከዚያ ተነሳሁ it is perfect but there is an adverb here if we add it it will make more perfect how do you like immediately means ketla immediately means ወዲያውኑ ወዲያውኑ you can add no or you can ወዲያው only you can say ወዲያው ተነሳሁ ወዲያው oh my god immediately means ወዲያው ወይም ደግሞ ወዲያውኑ ማለት ነው okay can I tell ወዲያው ብርዝጋ ወዲያው you can say tolo instead of ወዲያው they are both adverb but tolo is better here tolo fits ቶሎ በል ቶሎ በር ዝጋ ቶሎ በል በር ዝጋ ቶሎና ቶሎና means come quickly hurry up ቶሎና ቶሎ ሂድ go quickly go fast ቶሎ በር ዝጋ ቶሎና hurry up እሺ ሻወር መውሰድ to take a shower is ሻወር መውሰድ in Amharic then I took cold shower መውሰድ it means take to take okay shower ወሰድኩ ጎበዝ ወሰድኩ ሻወር ወሰድኩ ሻወር ስጠኝ ስጠኝ so it means take a shower ስጠኝ ሻወር ስጠኝ ሻወር ስጠኝ so take a shower ውሰጅ ሻወር ውሰጅ ወይ ውሰጅ for male ሻወር ውሰድ for male ሻወር ውሰድ for female ውሰጅ for male ሻወር ውሰድ for female ሻወር ውሰጅ አሁን ትራንስሌት አሁን ዘን what is then ወዲያውኑ means immediately is ወዲያውኑ is immediately ከዚያ or ከዛ or ከዚያ አሁን the proper typing is ከዚያ but most of the time we say also ከዛ ግን when we speak we say ከዚያ but you must type like this ከዚያ shower ወሰድኩ there is any word here a cold what is a cold ጎበዝ ስለዚህ how do you translate how do you put it here ከዚያ ቀዝቃዛ ሻወር ወሰድኩ ጎበዝ can we use ከዚያም
yes አዎ ከዚያም you can add ም What is the difference? works as end here. And then. አዎ and then አዎ Okay, amazing. ጎበዝ and then ጎበዝ እዚህ ጋር ደግሞ ከዚያ ወዲያውኑ ተነሳው ከዚያ ወዲያውኑ ተነሳው ጎበዝ Kezia. Also, Kezia can translate like from that point, yeah? አዎ yes you can From there. you can use to point a time and a Kezia. place ከዚያ Uh-huh. for place also you can say ከዚያ or for place Okay. for time from that time ከዚያ ወዲያው ወዲያው is immediately. ወዲያው immediately quick ወዲያው. ወዲያውኑ ወዲያውኑ ይላሉ አንዳንዴ to emphasize But also, can we translate ወዲያው like sweetheart? ወዲያው like my dear sweetheart. ውዴ ነው ያ ውዴ ወዲያው. ውዴ ውዴ So what is the translation? አንድ ወዲያው ልጅ ነህ። አንድ ወዲያው ልጅ ነህ። አንድ ወዲያው ልጅ ነህ። Yeah. የምወደው ልጅ ነህ። እንደዚህ ነዋ። የምወደው ልጅ ልጅ ነው። የሚወደው የምወደው የሚወደው የምወደው ልጅ ነው means he is the one that I like I love ምናምን ማለት ነው። Okay. የምወደው ልጅ ነው he is the one whom I love. ውዴ is my love my dear ምናምን ውዴ ውዴ you see ውዴ ይሄ ግን ወዲያው ወ ነው not ው ወዲያው ነው። ውዴ is the shortest verb two letter verb እሺ አሁን እንቀጥል መጸለይ to pray ማለት ነው መጸለይ after that I prayed. This Ethiopian church pray or this general pray? Like you have Ethiopian dance, two versions of dance. Also pray, you have only one prayer, yeah? መጸለይ አዎ Okay. ጸሎት መጸለይ Okay. Actually most of the time Christians use this word. That's what I'm talking about. It's used for only in Islam or it is for actually it doesn't hurt sometimes መጸለይ አሁን sometimes መጸለይ is like ዱዓ ማድረግ making ዱዓ ማድረግ and መጸለይ are similar but solat is in Amharic also solat is not we don't say it ጸሎት we say it solat actually ጸሎት is derived from solat. Okay. But ጾም is it only for the Christians? ጾም is also for Muslims also. አሁን ጾም is ጾም derived from ጾም is Arabic ከዛ they change something and say ጾም which is a sound doesn't exist in Arabic so they drop wu and so and they change to ጾም ሶላት ጸሎት. Okay. No problem we can translate you can say that because there is no specific Amharic for Islamic rituals. ስለዚህ ችግር የለም እሺ after that I prayed how do you translate it into Amharic? Okay. kezia ከዚያ no it's after that it means ከዚያ በኋላ ከዚያ በኋላ to pray lay means ጥላሁ
ጸላሁ you add only ኩ after ጸለይኩ። ጸለይኩ ከዚያ በኋላ ጸለይኩ። ጸለይኩ ከዚያ በኋላ ጸለይኩ። ጸለይሁ the Gojan people say ጸለይሁ good job. but Different. who is difficult but the correct one is ጸለይሁ but it is to pronounce sometimes in some verbs it is challenging. ኩ is easy ጸለይኩ ጸለይሁ. But who is also a lot of like yet like y- we use who too no problem. yeah, yeah. ሌላው ደግሞ ማንጠፍ is to make the bed. Mantef to make the bed. Okay. አንጠፍኩ አንጠፍኩ ጎበዝ አነጠፍኩ አንጠፍኩ አነጠፍኩ ከዚያ 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 በት ክፍለ ክፍለ ጎበዝ ማይ ቤድ ክፍለ ክፍሌን እሺ ክፍሌን የከናድን ክፍሌን ክፍሌን it means our ማይሩ ማይሩ okay ne but why ne ክፍሌ is ን indicates object አሁን you do something on the room so it indicates the room receives some action from you. It is an object of the sentence. Okay. እሺ ክፍሌን አነጠፍኩ። እሺ let's see the correct one. ከዛ አልጋዬን my bed is አልጋ አልጋዬ then since it is the object of the sentence you need to add ን አልጋዬን አልጋዬን ምን አደረግከው አነጠፍከው። but mantef is it translated to erase, to fold, to wipe out, to delete? ማጥፋት ነው እሱ ማጥፋት to cancel something ማጥፋት okay to erase to turn off something to erase to demolish to ምንድነው መደምሰስ it means erase ማጥፋት delete to delete to cancel like for example in the computer you want to delete file መደምሰስ ተደመሰሰ ደመሰስኩት ይሆናል ማለት ነው። መደምሰስ it means the word መደምሰስ okay Amharic verbs start with ma or ma always ማንጠፍ መስራት መብላት መጠጣት መቀየር ማድረግ መጸለይ infinitive verbs start with ma or ma ገባኝ ጥሩ እሺ ቁርስ መስራት then I prepared my breakfast I made my breakfast ቁርስ መስራት it means ከዚያ ቁርስ ሰራሁ ጎበዝ ሰራሁ ቁርሴ perfect አሁን you need to change one of the nouns into object here kursen you need n here this is kurse is a possessive noun when you add n it will make it a possessive and object noun possessive and object ሰራ ከዚያ ክፍሌን አነጠፍኩ ከዛ ቁርሴን በላሁ
ምንድን ነው? ቁርሴን ሰራሁ። እሺ ቁርስ መብላት ከዚያ Can I use it like this? The same. For example, mitzaf, mitzafen, mitzafen, tzafku, ጻፍኩ፣ መጽሐፍ ጻፍኩ፣ tzafku, mitzafun, tzafku, መጽሐፉን un. There. Is it n? We can use it n or without. እሺ Mitzaf, tzafku, or mitzafun, tzafku. ቆይ ኦኬ ቴል ሚ ኢን እንግሊሽ ፈርስት ዘ ሰንተንስ I write the book. I write book. አሃ መጽሐፍ ጻፍኩ ነው የምትለው። መጽሐፍ Mitzaf, ጻፍ mitzaf, tzafku. Yeah, that's what I'm talking. መጽሐፍ Mitzafun, mitzafen. So I write my book. Mitzafen, ዩ ካን ሴ መጽሐፌን fen, ጻፍኩ። tzafku. So it means I use it n always when I use it. But to make it more clear, to definite, you can use መጽሐፌን ግን Oh, mitzafen. if you don't want to that much describe the book, you can say general book መጽሐፍ ጻፍኩ። Okay. መጽሐፍ ጻፍኩ። Great. I wrote a book ማለት ነው። I wrote a book. Great. Amazing. መጽሐፌን ጻፍኩ። መጽሐፌን ጻፍኩ ማለት I wrote my book ማለት ነው። Goodbye. እሺ ቁርስ መብላት to eat breakfast. Kurs meblat. I ate my breakfast. Kezia. Kursen. Kursen. በላሁ ጎበዝ። ገባኝ። ከዚያ ቁርሴን በላሁ። always the action receivers need ን አገኝ። ቁርሴን ሰራሁ፣ ቁርሴን በላሁ። እሺ ሻይ መጠጣት ሻይ መጠጣት so it means ሻይ and I drink and እና ጎበዝ እና ሻይ ጥጣሁ ጎበዝ አንድ ሻይ ጥጣሁ ጎበዝ እና አንድ ሻይ ጥጣሁ ጎበዝ so but this is very a little bit different when we say, for example, if you drank some tea, so it means for past. Yes, for past. For past. For past. So, yes, but this is also past. Tatahu is past. To make such kind of sentence for second person, male, female, ምናምን you will need only change the last who. ጠጣህ፣ ጠጣሽ። For example, ቡና ጠጣህ። ቡና ጠጣህ ለማለት ስትፈልግ did you drink coffee? But I heard another version like ቡና ጠጣለህ። ትጠጣለህ will you drink coffee or do you drink coffee ማለት ነው። that is in present or future tense. Okay. ትጠጣለህ then you need a prefix here. ትጠጣለህ but when you construct past tenses you just delete na or ma and keep go with the next letters. ጠጣሁ፣ ጠጣን። ጠጣን means አሁን እዚህ ጋር if you say ጠጣን we drank ማለት ነው። we drank some tea እና አንድ ሻይ ጠጣን we drank and we drank one tea. ጠጣሁ who indicates first person male, n indicates first person plural. The last letter determines the pronoun in the sentence. For example, if you put chi
how do you ሺ translate እና አንድ ሻይ ጠጣች ምን ማለት ነው? ሺ she drank some coffee a cup of እሷ tea እሷ አዎ ጎበዝ ስለዚህ ሁ እናደርጋለን ማለት ነው እሺ እና ሻይ ጠጣሁ እና አንድ ሻይ ጠጣሁ ጥሩ እሺ ልብስ መቀየር ከዚያ በኋላ አፍተር ዛት ከዚያ በኋላ ኦኬ ልብሴን ቀየርኩ ጎበዝ ጎበዝ ከዚያ በኋላ ልብሴን ቀየርኩ ኮሬክት ቀየርኩ ከዚያ በኋላ ልብሴን ቀየርኩ ቦርሳ መያዝ ቦርሳ መያዝ ከዚያም ቦርሳዬን ያዝኩ ጎበዝ ያዝኩ ያዝኩ በጣም ደስ ይላል ኮሬክት ከቤት መውጣት ኦኬ እና ከቤቴ መውጣት ውጣትኩ ጎበዝ ወጣሁ ወጣሁ አሁን እዚህ ጋር we don't use who because the correct one is who and who is also the easiest one to pronounce now in this case instead of ወጣሁ ከዚያ ከቤት ወጣሁ እና ከቤት ወጣሁ ምን ያዝኩ ከዚያ ቦርሳዬን ያዝኩና ከቤት ወጣሁ ማለት ነው ቦርሳዬን ያዝኩና ከቤት ወጣሁ ቦርሳዬን ያዝኩና ከቤት ወጣሁ አሁን when we type such kind of short sentences together we delete the last punctuation and we put after ያስኩና ለምሳሌ እዚህ ጋር ያስኩና ከቤት ወጣሁ ጎበስ እና ከቤት ወጣሁ ከዛ ታክሲ መያዝ to take a taxi ታክሲ እና ታክሲ ያስኩ እና ታክሲ ያስኩ ጎበስ and I took a taxi to work with the okay እና with the ስራ ጎበዝ with the ቢሮ ታክሲ ያስኩ ጎበዝ አሜዚንግ እና ወደ ቢሮ ታክሲ ያስኩ ጎበዝ እዚህ ጋር ወደ ስራ ለመሄድ we can say ለመሄድ to make it correct but to go to work there is no to go here but we can put ለመሄድ to make it more complete እና ወደ ስራ ለመሄድ or ወደ ቢሮ ለመሄድ ወደ ስራ ቦታ ለመሄድ ታክሲ ያስኩ ኦኬ ወደ ስራ ለመሄድ እሺ ሌላው መተዋወቅ ነው okay in the taxi I met very nice person okay taxi ላይ ጎበዝ ታክሲ ላይ አንድ ጥሩ ሰው አንድ ጥሩ ሰው ተዋውቁ ጎበዝ ተዋውቁ እና we talked a little አውራን ጎበዝ ተዋውቁ እና ትንሽ
አውራን ጎበዝ ፐርፌክት ነው ይሄ። ታክሲ ውስጥ ወይም ታክሲ ላይ አንድ ጥሩ ሰው ተዋወቅኩ እና ትንሽ አወራን። ፎር ፕሉራል ዊ ሴይ አወራን። ፎር ሲንጉላር ዊ ሴይ አወራው። ማውራት also ተናገረን ግን ዊ ካን ሴይ ተነጋገርን ግን አወራን ኢዝ ሞር ኮሬክት ሂር። ማውራት is simple, so that's why I like it. ተነጋገር is very አስቸጋሪ. But they are both the same, right? Same meaning. They are the same. መናገር is a little hard. Sometimes we can use it to express some difficult situation ምናምን when we get angry. ማውራት is more positive. መናገር is a little negative. It has some negativity. መናገር is to speak እና to express negative things we use መናገር, we conjugate መናገር። እሺ እና መዘግየት unfortunately I arrived late to work. Okay, unfortunately this is አላውቅም ወደ ስራ late, I forgot late, and መዘግየት it means ዘግያለሁ። ጥሩ ነው። ጥሩ ሙከራ ነው። ወደ ስራ ዘግያለሁ። But unfortunately I don't know and late. እሺ ቆይ let me tell you. Unfortunately means አለመታደል ሆኖ ወይም shortly ባለመታደል you can say ባለመታደል unfortunately. ስራ ቦታ ዘግይቼ ደረስኩ። ስራ ቦታ I arrived at the workplace lately. ዘግይቼ ደረስኩ። But what is here in dictionary says በሚያሳ ዝን ሁኔታ. Unfortunately. It's different, yeah? They are similar. Again, you know, fortune is connected with እድል. Fortune. እድል. So it means ባለመታደል is perfect. Fits. Okay, let me write it down. በሚያሳዝን ሁኔታ is sadly ማለት ነው። Sadly. It talks about the action, the event that happened recently. But fortunate is connected with fate. Fortune. Okay. ባለመታደል. ባለመታደል. Very nice. ባለመታደል. መናደድ. My boss got upset at me. መናደድ. አለቃዬ እኔ ላይ ጎበዝ ናደድኩ ጎበዝ ናደድኩ but I don't know. Let's try this. It is a little bit tricky, but you tried very well. You tried it almost closely. አለቃዬ በእኔ ላይ ተናደደ or
if you don't want to use በኔ በኔ Benny. በኔ ተናደደ አሁን you can delete በኔ and add a suffix here ብኝ ተናደደብኝ means he got Okay. upset at me To me. Okay. ተናደደብኝ አለቃዬ ተናደደብኝ ጎበዝ አሁን እዚህ ጋር ይሲ you say ናደ start with na from na but we need to use ta ተናደደ ብኝ ብኝ ተናደደብኝ Okay. got upset at me Okay. አዎ ስልክ ደውልልኝ ስልክ ደውልልኝ call me too or call me ስጠኝ just to me, yeah? to me for me እሺ አሁን ይቅርታ መጠየቅ to apologize መጠየቅ I don't know, sincerely. To my boss, okay. With the አለቃዬ ወደ አለቃዬ ይቅርታ ጠየቅ ጠየቁ you don't need to read ጠየቁ okay ጠየቁ ወደ አለቃዬ ይቅርታ ጠየቅኩ አሁን we don't use this preposition because we use ወደ to indicate place ምናምን direction so it means አለቃዬ ላይ አለቃዬን we put we make it a ምንድነው object of the sentence አለቃዬ is my boss when we add n it will make it object አለቃዬን ይቅርታ ጠየቅኩት ከልቤ means sincerely from the bottom of my heart ከልቤ ይቅርታ ጠየቅኩት ልብ it means heart ልቤ my heart ከልቤ from my heart ከልቤ can I tell ከልቤ እንኳን ደስ አለህ ከልቤ እንኳን ደስ አለ ወይም ከልቤ አመሰግናለሁ ከልቤ አመሰግናለሁ oh my god this I like it ከልቤ አመሰግናለሁ ከልቤ ከዛ ይቅርታ ማለት ይቅርታ is to apologize ይቅር is to forgive ይቅር ማለት ይቅር my boss accepted my apology okay what will be ማለት means ማለት is infinitive here so when you change it into past you can say አለ no I mean what is the translation of ማለት means to say ማለት ነው to say to mean ማለት ይሆናል to say to mean it has many meanings okay to say to mean to tell to express okay ይቅርታ ማለት አለሁ ይቅርታ አለኝ he forgive me okay my boss accepted my boss and okay አለኝ okay አለቃዬ ወሰድኩ አለቃዬ accepted መቀበል
ከዛ መቀበል ኢዝ ምንድን ነው? መቀበል ኢዝ አን ኢንፊኒቲቭ ዌን ዩ ቼንጅ ኢት ኢንቱ ፓስት ተቀበለኝ ትላለህ። But meuset is not correct. Meuset. መውሰድ ኢዝ ቱ ቴክ። So it's not. It cannot be. አሁን ዊ ዶንት ዩዝ መውሰድ፣ መቀበል ነው የምንጠቀመው። መቀበል። አሁን ማይ ቦስ አክሴፕትድ ማይ አፖሎጂ፣ አለቃዬ ማይ አፖሎጂ ይቅርታዬን ማለት ነው። ይቅርታዬን። አሁን ዊ አድ ን ኦን ይቅርታዬን። the subject is now, the performer is አለቃዬ፣ ይቅርታዬን is the object። አለቃዬ ይቅርታዬን ተቀበለኝ። ተቀበለኝ። ከዛ ተቀበለኝ አንድ ለብቻ ተቀበለኝ። ተቀበለኝ እና ይቅር አለኝ። ይቅር አለኝ። ይቅርታዬን ተቀበለኝ እና አለች እዚህ። ተቀበለኝ እና ይቅር አለኝ። አለቃዬ ይቅርታዬን ተቀበለኝና ወይም ተቀብሎ ኢንስቲድ ኦፍ ሴይንግ እና ዩ ካን ሴይ ተቀብሎ። አለቃዬ ይቅርታዬን ተቀብሎ ይቅር አለኝ፣ ወይም አለቃዬ ይቅርታዬን ተቀበለኝና ይቅር አለኝ። ፐርፌክት። ቃል መግባት ቱ ፕሮሚስ ነው። ቃል መግባት ዘን አይ ፕሮሚስድ ማይሰልፍ ቱ ስታርት ወርኪንግ ኦን ታይም ኤቭሪ ዴይ። ዊ ካን ዲሌት ኤቭሪ ዴይ። ዘን every day is too much. Okay, but ትቸኩላል። መሄድ ፈለግ። ገባሁ። ገባኝ። to promise ቃል መግባት። ገባሁ። ገባሁ። I entered into my promise. I entered somewhere. Okay, then it means kezia. ከዚያ okay, then Lene. በስ ለኔ to start working on time. Okay. መጀመር ጎበዝ። ለመጀመር so it means kezia lene ስራ መስራት ለመጀመር ገባሁ። oh my god ጎበዝ። on time ጊዜ ላይ let's try. But ጊዜ ላይ it should be before verb. ገባሁ before ገባሁ ጊዜ ላይ ገባሁ must be at the end. ጎበዝ። you relied so many things. በጣም ጥሩ። let's see the correct one. You tried very well. This is very good. ከዚያ or ከዚያም በየቀኑ we deleted daily. So we delete በየቀኑ። በሰዓቱ means ጊዜ ላይ። on time means በሰዓቱ። ከዛ በሰዓቱ ስራ ለመጀመር መስራት ለመጀመር በሰዓቱ መስራት ለመጀመር is correct፣ ግን ስራ ለመጀመር is better።
Okay. ለራሴ ኢንስቴድ ኦፍ ለእኔ we say ለራሴ here this is a Ah, reflexive ras. pronoun. Ras is a head. myself To myself my head. myself myself እዚህ ጋር አላ myself ለራሴ ማለት ነው። ለራሴ የራሴ ራሴ ቃል ገባሁ ቃል ገባሁ ቃል 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 the word. ቃል ገባሁ I promised to myself to start working on time every day. Yeah. ከዚያ በሰዓቱ ስራ ለመጀመር ለራሴ ቃል ገባሁ ይላል። ይህን ይመስላል የዛሬ እንግዲህ ማርሴል ቬሪ ጉድ ጎበዝ ተማሪ ሆነሃል። በጣም አሜዚንግ ነው። በጣም አመስግናለሁ። ምንም እኔ ማመስገን ነው። ችግር የለም እና ይህን ይመስላል። ይህን እንጨረስከን? አዎ ጨረስን። አሁን ጨረስን ጨረስን። ትንሽ ደክሞኛል። ችግር የለም ጨርሰናል። we have finished